Halo teman-teman, kembali lagi di Lucky TV. Upin Ipin dan teman-teman ingin meminum boba. Berubah jadi apa ya teman-teman, kira-kira? Simak yuk videonya. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Wah, si Ipin minum boba menjadi Spiderman teman-teman, lucu sekali. Nyam 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 nyam. Wah, lucu sekali teman-teman. Si Fiji menjadi plankton. Kira-kira selanjutnya menjadi apa lagi ya teman-teman? Coba teman-teman tebak. Siapa tahu ada yang tahu. Nyam 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 nyam. Wah, jadi ondel-ondel bertopeng badut mambang teman-teman. Lucu sekali. Nyam 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 nyam. Lucu kan teman-teman? Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.